Ibizo lami Nkosiyabo Ndlovu. Ngihlala eBNC Bulawayo Municipal Compound ku Street. Indawo sihlala khona njengabantu abazali bethu labo baba bethu labanye bakhona besebenza ku City Council. So kwafika isikhathi lapho esaphiwa khona indawo le siphiwa uCouncil sithi kasenelisi ukuthi take care of indawo le. So wasinika ukuthi sihlale khona since 97. So umhla ka-1 June sasesithola izincwadi ezithi khona kule resolution esiyenziwe ethi yona uCouncil sethatha indawo yakhe back. So indaba ebihlupha ever since umhla ka-1 June. So okukhona yikho ukuthi indawo leyana ihlezi abantu ababesebenza ku-council and abanye bakhona baku-petition ngathi bahola as low as 300 bond. So indaba isekutheni u-council uthi ukhipha abantu abahlezi lapha efuna ukufaka uniformed staff. So uniformed staff yilaba abangama-security ku-City Council abaqoka blue. So umbuzo athi khona ngokuthi ngombuzo lokhu khona ongaba khona la kusasa ukuthi abahlali abangcono phakathi kwabahlali labo babili baphi laba abaqoka blue kumbe laba abahlezi khona, ngoba okuqhakathekileyo I think ngama rentals. So as long as sibhadala yonke into ihamba kuhle, angiboni ukuthi kulohlupho. Okwesibili ngiye kutheni uCouncil nxa kukutheni ufisa ukuthi athathe indawo yakhe back, kumele concept ukuthi for over 24 years abantu behlezi endaweni nafika wabatshela khona ukuthi hayi hlala nini. Ngabantu asebezithela ukuthi indawo singeyabo and ngabantu abangazange bakuposition yokufuna ukudinga ezinye indawo. So ngabantu asebezithela ukusebelezela koBulawayo. So nxa yena sefika sesithi abaphume bahambe, so kusitsho ukuthi sokumele badingele indawo yokuthi baye khona. And bake bakhuluma ngoba ngofisa ukukhuluma ngokuthi kule Vundu hostel. Ivundu hostel indawo esikhangela ukuthi thina esihlala eBNC lapha ilungiswe ibe family accommodation, thina esihlala eBNC siyehlaliswa khona lapha. So okube kuhlupha okulokho kuhlupha labathisi ukuthi nxa kuyikuthi kuyaqina ukuthi siphume njengoba i-notice yafika mhla ka-1 June ukuthi iyaphela mhla ka-30 September. Nxa kuyikuthi kuyaqina usikhipha uCouncilor esifaka ku-City Council ngoba kudingakala i-alternative accommodation. Njengabantu bakuBulawayo sisadinga ukuthi u-City Council asimele, u-City Council ngokwakhe asimele njengabantu bakuBulawayo, ngoba nxa singabantu bakuBulawayo sesixotshana then ukuthi asila muntu wakuBulawayo ngasimela, asazi ukuthi kusadingakala yini ukuthi siyedinga abantu eHarare babe bazosimela. So basically okukhona ngendawo yethu eBNC ukuthi sikhangelele ukuthi indawo yethu le sigcinelwe. Xa kuyikuthi sedecide ukuyithatha akulankinga as long as ezasikhipha endlini esiyasifaka endlini, ngoba ngosuku lwanamhlanje angiboni njengoba ama-City Council officials bekhuluma ukuthi uCouncil akalamali. So nxa i-institution ingela mali ngalesi sikhathi wathi umuntu nje umuntu masayana nxa uCouncil i-institution ethola izimali every day every month, wathi umuntu nje uhola 300 bond.